O vídeo tá subindo pra internet. Você vai ficar muito zangado? Como assim, cara? Cancela rápido. A Jennifer não pode ver isso. Vai ser desmoralizante pro Enzo. Mais do que ter vocês como animais de estimação. Deve ser interessante. O que tem aqui? Um vídeo com Enzo pagando mico por causa de Quieto, uma... Rufus. Me dá o celular, Leopoldo. Agora a Jennifer vai ver esse paspalho pagando mico em rede mundial. Vai ser hilário. Ai, desculpa, Boris. Eu queria tanto pegar o vídeo de volta. If I told you the video is uploading, would you be super duper mad at me? What do you mean? Cancel that quick! If Jennifer sees that video, it's really going to embarrass Enzo! Embarrass him even more than having you two as pets? It must be amusing then. Huh? What's this? It's a video of Enzo looking really silly and I Quiet, think Rufus! it's up. The phone, Leopoldo! Chances are good Jennifer's going to see this goofball. He's going to show how dumb he is on the World Wide Web. Hilarious. No, I'm sorry, Boris. I wish I could get the video back. ဗီဒီယိုအင်တာနက်ပေါ်တင်မိတယ်ပြောရင်မင်းကတော့အရန်စိတ်ဆိုးမလား မင်းဘာကိုပြောချင်တယ်တငယ်ကြီးအမြင်ပြန်ပြက်လာဂျန်နီဖာအဲ့ဗီဒီယိုကိုတွေ့ရင်အန်ဆိုတကယ်အဆက်ကွဲရမှာ သူရှာရတဲ့မင်းတို့နှစ်ကောင်မွေးထားတာပို့ပြီးတော့ရှက်ရမှာကွာအဲ့ဒါဆိုပြောဖို့ကောင်းပါပဲအဲ့ဒါပါလေ အဲ့ဒါအန်ဆိုယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယို တိတ်တိတ်နဲ့ရူဖတ်ငါ့ကိုဖုန်းပေးလီယိုဖိုတို ဂျန်နီဖာဒီငကြောင်မြင်ဖို့တော့အခွင့်ကောင်းပဲငါ website မှာသူဘလောက်တုံးလေးကိုပြတော့မယ်ဒါရမ်းပြောဖို့ကောင်းတာပဲကွာ ငါတောင်းပန်ပါတယ် Boris ငါအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ယူချင်မိပါတယ်